indoda bafowethu. Uyabona lo mfolo okube kuthiwa angihlangananga naye maningi kakhulu amaphutha engabe mina sengwenzile la eGoli. Ngwenziswa ngabantu uyabona. Maningi kakhulu so sengithathe yonke into nje eyicomplain yangapha ngithi ngicela anganthendele yona ayibuyise imesivuthiwe uye obephilela lo mhlangano for the past 3 weeks. Kufanele lo mhlangano uhlale for past 3 weeks njalo masila eGoli asezithuba phela noma ngabe kusebusuku asezithuba sibona ama-security because ukuyo nayo lento yokuphela. Engisho ukuthi akekho umuntu oseduze kwami Mondise nawe nanbo baba akekho nawe captain umuntu oseduze kwami obekhuluma kabi ngama-security. Bekukhona ilanga engaphatheka kabi kakhulu ngalo engicabanga ukuthi ilona langa engakhipha ngalo lesi statement se-777 engafika kade thina sizoba nomhlangano la ngafika kugcwele amakula la. Yabo ayikho into engiphatha kabi njengaleyo ukuthi kulahleka ingane yakithi la emphakathini. Asikaze siwabona amakula ehlanganele ukuthi hayibo kusolakala ukuthi yithi esilahle ingane ayihlanze kithi. Awakaza kwenze lokho. Kodwa into esayibona sawafica kugcwele ama-security. Ilelo langa-ke mina engatshelwa ngalo ukuthi i-777 izinkabi ayizo ey'gadela amakula abanandaba nale ngane elahlekile and yayingiphethe kabuhlungu okwangempela leyo nto leyo. Kodwa ngahamba kuDumo ungenelela kaDumo ngoba uDumo wafika ngazo lezo nsuku. uDuma-ke wayisebenza into wayisebenza wakhuluma nabantu ngathi wonke ama-calls ayiqhamuka ngendaba ye-777 ne-security ney'nkinga ey'phathelene ne-phosphorus nalezo nje iGoli ngavele ngathi ngicela ngangihindishele kulento ye-security nje ngicela ukuthi kube uyodila ney'khalazo zama-security. Hhayi wahamba wayithola iqiniso salithola ukuthi no akunjalo but kukhona abantu ababone ithuba lomsebenzi. Abanye abafonayo amanye ama-security asebenzele ezinye iy'nkampani asuke ethunywe ngabanikazi bey'nkampani ukuthi abafone. Siyakulandela siyaphenyake thina uma kukhona into efikayo ukuthi asivele nje sijale sihlale kuyona. Kodwa nje hhayi laba bokufika bafowethu oma-stand asibe siqale sixoxa nabo ndimandi. Abantu amaphoyisa awabeqale babopha ama-stand. Abantu bokufika asibe sibatshela ukuthi cha impela kuzokwenzeka. Sibatshele nje iqiniso ukuhamba bayahamba ngeke kuze kushintshe lokho. Ukuthi kuphela ifocus isekutheni sibanikeza i-deadline sifuna ukubona abantu abasihloniphayo abantu abangasihloniphi and siyezwa kuthiwa lapha eMayfair banempi abantu bokufika. Ngiyajabula kwanithi nikhona nina nibagadile kuthiwa banempi lapha bathi bangabhekisa impi kimi nithi mina hayi sheshani bakhuza. Sabe funa besheshe bekhuza ipublic eMayfair sheshani nibakhuze ngoba abantu abaningi abazi ukuthi ngaqeqeshelwe. So ke awukwazi ukutshela ukuthi uzolwa nami ngoba uzolwa nabanye abantu ungakafiki. Ufike nakusuyikhathalele ngiyabonga captain. Siyabonga umndabandaba before akesi alikhona la mina nami into yakho. Nalosuku lakho khathi ufika lana kwalama foreigners awumhlangano wami ngakutshela wakhuluma nami ngangitshela ngangithuthela ngokuzwayo phela ukhumbula ukuthi SAPS umsebenzi wami uprotector i-person who is in the boundaries of South Africa, whether that person is documented or not documented. And those people mina ngilo muntu lo owenza into ufuna ukuba ahead of every situation. Namanje lo meeting njengoba besinde, I'm glad because I want to be ahead of any situation. Uthi mawuvela lapha kube sengini nesindebele ngikorophele ngilindele ukuthi uma ungabuya basishayane ungamzini so ke even namhlanje ninawo meeting wanabantu nawo ukuhlala okuhamba ngoba usekunamaletha acirculator la elokushini anganamaletha here letha here now ahamba ngemashe ahamba banikeza abantu incwadi kuthiwa hambani mawaleka babalekele police station and I'm the one that has to uthi kumele MP mawushaya umuntu laphela estradini ubalekele police station. If I was on Tona and suppose it here, that means then I was not prepared for the situation to come. I had meetings with the abantu bala phosphorus, abantu bona nabo ama foreigners. Awala phosphorus.
I've got sector people, sector managers, the police that are managing the sectors in every sector. Joshua is divided into 5 sectors. In every sector has got a police officer who is responsible for that thing. Baphumela ngaphandle ngiyabathuma nabo phela ngaphandle, meet the business fraternities, meet the community, meet the balethe izikhalazo ukuthi isebenza kanjani. But ke ngiyabonga okunye ukuthi uvalo or i-concern ngisinayo or beyikhona uzame uyi-addressile malo. So ebandleni ekhona manje khona onenkinga nomadelo yangothethe khona omunye mhlawumbe ufuna ukuvuyisa something. No, mhlawumbe ngicela ukuthi before umadela ngoba ngikade ngicabangise before yena kwasendweni wamaqeda Stage lo umthetho mhlawumbe into lesithi uma ngizobukela kulento yokuthi undabanda kumdedeli kumele angisakwazi ukukhuluma mayisekhulumile kodwa ngumhlangano wasegodwa wona umuntu sengizwithoza kakhulu ndabanda yemidlalo emhlangano ngizela kakhulu bona security companies bakudeni yakushiya ngaphandle ngimelele nabaxhumisa istation nomphakathi CPF amaphoyisa communication. Uma lo abhale into wrong bona bayazi ukwenzakaleni. So bagadele babonke nami mangemithingeni makhona bona ngiyaqina. Ayinde kakhulu mhlawumbe into ebengingayiveza ngalesi sikhathi. Kodwa kaduma mfowethu sisebenze kakhulu nawe ukuthatha zonke. Ngisuka nayo ukuthatha zonke uduma. Kuyo lento yokupreventa i-crime. Ngifisa ukuthi ngiveze lento ikhona into okwayiveza izolo lapha eKahlehong ndaba ethi uma ngabe uya kumongameli wawuyozibophezela ukuthi angeke uze kulutho ngoba sekuthiwa uye ne-3 million. Kuthiwa mali ne-3 million? Uma uya upresident wayozibophezela lokho kuzibophezela lokho ngempela yenzeka ukuthi kwakuyiwo la igama lomkabi livela ngoba zingenzakalanga inhloso zabathile kade befuna ulutho. Manje-ke iqiniso lithi uqala kwemashe uyithola kudali khona usibona ngesehla sekhaya sidibana enkosini yaseNdlunkulu sicwebezela hayi sisebenza kuyo security, hayi ukuthi iqhamuke manje ngoba sekuthiwa mabahambe sesiqhamuka sesino abayindawo akusile iqiniso le ukuthi sithenge abayindawo, kodwa izimo zokuthi kuvikeke lento yani eluthini yiyo into kahle sikusemphage kuyukuthi mhlambe wena kufikiswa izinto ngesizwe nayo-ke yona le yama opponent akhona ama-opponent agcwele lokushini afisayo nawo ukuthi engathi ngabe manje nathi sesiyawuthola nomsebenzi kwenzakalani lenela kanjani begijimisa izinto ngesizwe lena nje ye-division phakathi kwelokishi ne-hostel ayisiyo iqiniso nelincane. Bazi kahle uma kunenye i-organization i-Mzansi Business Association ngikhona kuyona sasizama khona ukuqeda lento ukuthi khona umuntu waselokishini nowaseholo into engekho yini propaganda ekhandwayo kumanje ngoba kunalezi zinto. Ngiyathanda-ke futhi uma kuyukuthi uyabona kancane ukuthi kuneqembu thizeni elibhizi elikhanda into yalo lezepolitiki elifuna ukuthi livotisele abantu abaningi lento. So nje umuntu akayiqonde lento ukuthi ayikho impi ekhandwa ngama-security ebheke emphakathini, kodwa umphakathi usuke bese ufunzwa ngabathile ngoba inabantu abawu-3 i-security company against i-security company ekhona. Kube umastende walapho ne-jealous nokuthi lo mastende walapha khona kutholayo bese bayiphara levele kusolishaya impembe umuntu ombona ukuthi anakusasa sidalo shaya impembe phelela zulu
Sekuphela uzulu njalo manje. Izinto singakasho ukuthi ayihlonge. Sekuhawu manje. Kwenzakalani? So ke ngizama ukuveza nje izinto ezinjalo ndaba nabo ukuthi mhlawumbe esengathi singaqina duma kulento ukuthi ngibonile ukuthi ubulo kuyisukumela nale ndaba ngoba umpothu nje lo wenza ukuthi kuze kube ngathi siphithiphithi siyakhula olwale VN besilokhu siphumana eduzane kakhulu nodumo ukuthi dumo ngenelela mpothi kulento ngoba akuhle kanjena sesibizela kabi bengifisa mhlawumbe manje ngoba eseze wakhuluma waqeda nabandaba ukuthi mhlawumbe siyigoqe ngento manje ethi ukusuka manje ngoba ikhona lento yalezi impempe yokuyishawa benelo master sithi siyafika sithola baba umdala ubona ukuthi kodwa lo baba waze kwanzima manje uzogwaja qhamuke ngikhulela abantu umthetho ayisewushisa lo muntu ubona nami manje uyahlukumezeka lo muntu so bengifisa ukuthi sibheke lapho manje kusuka manje ukuthi ukusuka manje siyenza kanjani sinikeza imiphi imgomo into yethu ngoba iqiniso liyavela ukuthi sisayidina lodwa ukuthi besidukelene nje ngamasaka khona la emaphasiji bengithi